Yang Punapu Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Nok Sering. As Manung ki topic say Citizenship Amendment Bill State prerogative Habisni Matudi Citizenship Amendment Bill say state ki apam pam the Pibum Duda Lehen Bagi Pibum Mamaki Ingit Amapangi, Signal Pangi, Maswai Singsi, Yadori Brahibaki question to the Equine Aya Bunatema to the Citizen Amendment Bill say state to ki prerogative Habisi Masaki Wangam to the leader can have time to the central leaders, regional leaders, state leaders, in the P statements in Matungina. Can you can't say India is a democratic country, state ki over interesting do Madu solo have any Aduga. Karim Khan the state amana CAB palm, state amana palm de. Swida a palm the game they do remina, state to gi palm jaba, a palm, the root the center sena, Maudu Uhelakuyadu, in case Cape Siamok. 2019 की लोकसभा इलेक्शन मतुंगदा मसे अमोना मसे लोकसभा पार्लियामेंट दा इनखलक पतारगदी मस्वाइदा होंगदोंग जिन खरा उबो फंगदोरिब्रा हाइबगी मतांग सिदा कुपना खनचन बतंजाने लोन लेंजन बिरब गेस्ट सिंगदी एगी येथंग फबिरि बसे हरेश्वर गोस्वामी स्पोक्सपर्सन मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने इहान हमदा तामो हरेश्वर गोस्वामी तराम नोक्सरी अरु तामे हरेश्वर गोस्वामी ओइद लेंजन बिरब से लाइश्रम मालेम मंगल PhD स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ नॉर्थ ईस्टर्न Hill University ne Malem su taram noksari aduga Malem gi oida aigin hegi ate lingin biri CS Bijoy Spokesperson BJP Manipur Pradesh ne ai tamu Bijoy su taram noksari ta Bijoy di han lak chap tai tamu khara ga nak phamjabane aduga maroi ngarang se Assam gi minister ne aduga ngarang lakpira mani Manipur da aduga at the same time he is also convener of Northeast Democratic Alliance ne da gi convener suni haibiram se India is democratic country ne aduga kari gumba any kind of bill gumbama inkalakpa bill se inkalakanda ek ondorimni swai state ki interesting madoi du yeng bagi area du ne at the same time state kharana pami state kharana pam dagi area su phongdok pirame swai state tamo u bse maroina mayam hangnare se KFCD kai hujik pudi Raja Sabha yorokidre Lok Sabha dagi swai si hangre tamo lai di 2019 election gi matungi da ilak pataragati highway area du ne mayam na hangari se state ki oikanda state ki interest hoktanaba indigenous people ki marwana north state singi swai hoktanaba close increasing hapai wafam amsu lai adu karim kana state kharna pami state kharna pamde habi area sudum phongdok pirami taw aduga India is a democratic country state ki interest sing du sudum madwai du yengham thui ka habi area su phongdoi taw kamai obligation tam ngara akhoi leda gi chairman Sri Hemant Biswa Sharma na yam kana harem ji ahamada kenone Amit Shah na akhoi kanoda vision document da amukhana citizen amendment table to ni haibi matang duni wadon man emphasis pyramid je man haiba statement do kanodani not la kimpu akhoi citizen amendment bill yam kana chan hang de jaga adum di oiraga hoji citizen amendment bill 2016 je pass to widrem na dum left slow ren low yare ko ada amuksu table to ro tara di man hari se man point na amuka harami notice stretching da perception jine ke against yam laibna maramoidna mayam ge sentiment je sige against yam chatkre adugo NRC update tawdriba state changes ke se karimta kanadaba kenoni na mana phogdo me NRC update tarokanda magi mahime je yarokadamne na magi moni ko sa ani subuda ngara akhone tawri se akhoi bharat ke man ki baat haiba program tu da haram bane ba akhoi sigi issue sidna tana issue kodimak sida India sida diverse view mayam lei adu mayam do opposite be bharin jawi madu accommodate kamaina tokdoge na mayam gi mot lobugi meeting da haram bane man haibe ada hojik si citizen amendment bill je amuna table toktar di norders ki handak hau irang mayam do urabni na akhoi kari kari close mayam include tarpa yai aduga maruina Manipur gi chief minister na haigriba Manipur di masi kari haitana akhoi protection ma piba natraga chana hanba haiba close ma hapai do marusu economic taropogi possibility lei na haram ni okay indication say marudi indigenous people sing protect in part akhoi gi in particular Manipur gen khanara kanda chief minister handagi taknaraga lakpo wafam ni madudi until and unless kai kunganda CAB da indigenous people sing protect tawni haibi close ma he insert tawdribodi maswai si haidi KF se oppose tawni haibagi area am su phongdo kidbanate at the same time laising se apam pam da state khana pami state khana pam de haibi area su tholi ta bijo ni thamak pada mo NRC updation se hek chatha dringai di KF se mahi mai yaudi haibagi area am su thami tamona mana phongdo mu tamo hoji phongdo le se maroina
ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯊꯝꯖꯕꯁꯦ ꯀꯦꯞꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯗ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯥꯕꯤꯖꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯝꯃꯣ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ NRCꯁꯦ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯟ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯍꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯁꯔꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯉꯥꯡ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯇꯤ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯁꯔꯃꯁꯤ ꯅꯦꯗꯥꯒꯤ ꯃꯥ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯗꯥꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯁꯣꯔꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯅꯣꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯅ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯁꯔꯃꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯉꯥꯡ ꯉꯝꯅꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯅꯦꯝꯊꯅꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯐꯥꯗꯅꯕ ꯉꯥꯡꯕ BJPꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯆꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CMꯅ along with people of Manipur can enter into a dialogue with center ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CMꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯒꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CMꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯖꯥꯠꯂ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯏꯟꯅꯗꯅ ꯀꯥꯎꯅꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CMꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈꯥꯏ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯄꯜꯂꯤꯌꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯉꯍꯥꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯁꯔꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯅ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏꯟꯁꯔꯠꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯦꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯦꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯀꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯖꯥꯠꯂꯥ ꯁꯤꯅ ꯆꯠꯅꯔ ꯃꯥꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯩ ꯉꯥꯡꯕꯅꯤꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯈꯛ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗꯩ ꯉꯥꯡꯉꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯈꯛꯇ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯈꯤꯝꯄꯨꯔꯗ ꯉꯥꯡ ꯂꯈꯤꯝꯄꯨꯔ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯛ ꯔꯨꯜ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯜꯂꯝꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯏꯪꯊꯅꯕꯒꯤ ꯐꯥꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯉꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ
Laishram, koigi Malem de lakchin numse Malem for just for quite some time, quite some time, but when was political views, political convincing, say keeping aside, kitang side to Wiramkanda in Malem de Pamja to Shimaruina, law giving the young Pakanda, Karimkanda bill that amendment nama, Madusu Union G, Parliament ilakpa bill say for example in case for example who keep say Lok Sabha de Pukalamagai Sabadi or Kidre Masi Lapso. So 2019 election matungda masi in case il agadi habini push tawragadi habini push tawrakanda masi for example amendment si gasai gi ek ondana oira kanda like union gi kenoda masi ek ti olaba du state to gi apam pam da suista masi ekoi dadi masi kitang pharak tani ekoi dadi masi kaisu kai di ekoi gi people na yadi ekoi di yai ka habagi mong du da prerogative habtai state to gi apam pam da du da Suzy we be adorable some Naracana Swider, low the young kind of Massajitan, flexibility, labor zala. Natragana, Union Heck in Kalakpa, Bill say egg on Grakanda di, state to not came to Tobungum W area, order Malem comment meaning. India ki parliament ki magi lawmaking process ta legislative relations between union and the states haidana adugi the legacy parliament ki lawmaking power si central law ma parliament kariguma sem bataragadi madu gi whole territory of India natragana any part of India chanabangami ado karigumba Manipur gi gi ngasai gi hariba CABC haying ek olagu matamda Manipur da chana haloi haibigi potse lakpa taragadi state ki prerogative leiti later bagi maram ai hajarake akhoi constitution ki article 245 sina akhoi India da leriba law making authority sing haibadi union ki level de yengana parliament aduga state ki level de yengana state legislatures haidana akhoi lei aduna parliament na sembal law se India ki pumbada chanaba adugumba magi power authority lei aduga state legislature na sembaduna state to gi manungda leiba area khara natragana state punamang du chana ngambagi magi sakti lei aduda union na karigumba parliament na sem godorible law sidaida Manipur da chana haloi da bani Manipur gi magi masi purview de gi lothokidamni haragadi ngasai gi parliament na semiba central legislation se semakadori base CAB se semakadori base da magi extend type se mastai da happy gadabani habadi any central law ma sematamda akoina preamble hana haurani adagi short title na tagana long title la ani mathang da koigi extend na ma harakani extend chu da moina hamatamda any law ma India gi central legislation ma example on yeng matamda this law shall extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir so maina mayam mayek sengna this law hosigi akoina khanariba CABC Citizenship Amendment Act this Citizenship Amendment Act shall extend to the whole of India except the states of Northeast Hairaga Manipur Assam Nagaland Laibiriba mayam sing se sumaina hairam magadi phai natragadi constitution ki process yengagadi parliament na sem godoriba central legislation amada Manipur gi akogi legislative assembly na mana masi exception tongnana bagi magi clause leite magi power leite prerogative leite aduma legal position amakhak lai aduga main oina ngasai gi husiki hai exception as a whole union gi ek amunati on doraba aduga loibak chatna ri India pumbata ke accept haira kanda chatna holoi daba state singdugi sidadi pura chatna ro habigi area duni natragna some simple like some kaitare few clauses kumba hapsan ba question bagi areas na kamai ubige haji close hapsan ba yabjala close se hojiki ngasai gi within bracket haira kanda loi chatna ni India pham pumbata accept haira ga leiba accept haira kana some particular state khara panba swai china tabada sigumba state tadi hairiba bill sigi saklon si oigani ka haibagi khitang semtok sin yabjala yai madu yai example haibu ko gi hojiki Citizenship Amendment Act 1955 ta magi akoy section 6A da yawrise Assam Accord 1985 si implement tongnabagi damakta magi section 6A da yawri aduna section 6A gumba sumaina Manipur gi specifically hojiki Citizenship Amendment Act 1955 ki section 6A capital letter A se masa yam mayek sengna special provision with respect to the state of Assam haraga moina yamna bold oina thamme mayek seng explicit written oina thamme adumaina
हाइरिबा Citizenship Amendment Act मोइना कईगो पुखलप तारगदी अदुगी एक्ट दसु होजिकी स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर हाइरगा होजिकी हाइरिबा Citizenship Amendment Act असि मणिपुर की टेरिटरी दा मणिपुर हाइरिबा स्टेट असि चना हलोय नत्रगना मणिपुर दा चनबा तारगना मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली की मागी अयाबा मा यावरगा माना सेमनिंगबा मओंगदा सेमदोकपा याबा अदुगुंबा स्टेट असेंबली ने लेपचबा ngamba अदुगुंबा पावर म पीरगदी याय नतबा तारगदी parliamentary law amabu magi ngasagi extend to haptaba aduga hojiki hariba clause amazu haptaba hojiki magi section 6A gumba Assam Accord ke domain aduna tragedi koina state ki prerogative se leite yam clear way domain yam clear homne yam sengo homne madu yes maswai the whole India pumbuda chatnarasu exception noina maswai the chatnaru habigi area madu aitu panbam thui karimu pallagadi no problem panba हाइदी स्टेट से अतोप इंडिया की होल कंट्री से चनरसु सिगुम बाय स्टेट दा तंगाई फदना चनरो हाइबसे मसिगी एरिया से लेतबदनते तबु क्लियरली मेंशन तौबम थोई मेंशन तौरकाददी यस अदर थाजबे यस प्रोविजन खरा क्लोज खरा हापकाना चनब तारगसु मोय की स्टेट की लेजिस्लेटिव तुन लौजब वाफम चिंतु दा डिपेंड तौनी हाइबसु यस क्लोज इंजर तौबे याय तबु मदवाई दु पीबे याबगी मपांगन से बिल दुदा पलोबदुदी तंगाई फदे क्लियर कट होना हाइबनी तौबगी दी याय तौबदु पनबिबम थोई बर्बेल एश्योरेंस तुदी मदुगी वैलिडिटी लेती है मालेम parliamentary law making process da prime minister oirasu adegi akoigi any akoigi position paibu oiragasu magi verbal akoigi assurance se verbal akoigi kenosigi expression sigi magi validity amata leite parliamentary law making process da akoina constitution se yeng bataraga verbal assurance ki validity leite parliamentary law ki kenosi yeng pukan haibidi tabijoi baroi no si hai si congress ki ofam dabudi hoi aina men puthok sabadi Chief Minister na kep ki matang da hek horok gi sum palak kanda maswai se assurance sama pire so alu habigi kari gi matang lekre karim kanda close ama insert tawba aduga karim kanda masi pukhat pinu kain tak na ba madu kep ki kanna irang hoba kep si rajya sabha da pukhalak pa yai pukhalak pa ka ne yam kanna nikpa matam du tanik pa haiba tai process yam kanna ugi ba manipur da adwai gi area duni aduga maroi na hujiki oina di kep se rajya sabha da pukhalam dramni labs tawgrabani laibo hob in case kari gumba 2019 election की मतुंग ओरकदव फिबम इंखलप कांदा तसेंग मणिपुर की इंडिजिनस पीपल छोलोय मणिपुर को क्लोज अमा प्रोविजन अमा हाप याबगी एरिया अदुगा इंडिया पुंबा एज ए होल यूनियन की एक ओला कांदा चनरसु सिगुम बा स्टेट तदी चना हंदबा याबगी फियम लेब्रा ओथोक्तबदी नते ओइथोई तबदबु क्लियरली मेंशन तवम थुई बिलदुना एक ओइन ओंद्रिंगे हाइबे एरिया दुने ताबिजोय कांग्रेस नदी हुजिक फोगदा हुजिक ताव हारिसो हाइबिगिबदो मस्वाई से मरुना दिल्ली द गांगबो वादु दिल्ली खक्ता दम लेगद्रा हाइबे एरिया में याम चौं पनग्रे अदुगा मरुना लखिमपुर गांगबो वादु लखिमपुर खक्तगी नि हाइबे यादुरुबरा हाइदुदी यस हंगदी हंगनी आई सु हंगनी अदुगा अताबा उ बनस तुम हंगनी ताबे जोय अदु आइदुमा कमाइन थंबिदोरी अदुगु मालेम दे क्लियर ओइन थंगरे मदुदी यस हाप यादबदि नते सम हाइरा कांदा मागी एक्सेप्शन अदगी प्रोविजन हाप यादबदि नते हापदी याबम थुई तवदबु मधु बिल्दु एक ओइन ओंद्रिंगे एमेंडमेंट दुन एक ओइन ओंद्रिंगे मधु क्लियरली मेंशन तवम थुई करिम कांदा स्टेट लेजिस्लेटिव ना लौजबा वारेपना पार्लियामेंट्री की लॉदु मधु सुपरसीड तौरब चकप ngambagi एरिया दि लेते हाबनि ताबिजोय हरेसो तामो हरेसो ना थंबिगी वाफम सिंग करी कले सप्लीमेंट तौंबा दुम तौबो यानी आई वाफम थंदरी तामो प्लीज गो अहेड तामो आई हाइजर के अखोगी गोस्वामी साहब ना हाइबिगिबा अखोगी हेमंत बिश्वा शर्मा ngarang हाइरम बसी पंगांग ngang ba na haibado madum dei object tawjini maram di pangang ngang bo ka di akhoi kasi kari discussion phambi darkar ledi next aphagi chief minister loina na dialogue amre enter toxin hairi se citizen amendment bill 2016 di si grena lawrisi ko hoji tawdri se anoba draft tor pakanda mayam gi concern mayam da hapau je haibani sagi ibungo malen haibado baina magi extend hap kera na daga khoi manipuri ke no tawgira adigi atopamna North Lakhimpura Amishana Haibakanda citizenship MML Kenoni bill je akhoi amuhana manifesto da hapkani na jaga dagi pamjaba mi da haibneba Manipur da lakpa kanda mana citizen amendment bill hapo hebna teba hapkani amasung Manipur ki protection pigini lakthobu se heba North Lakhimpura di madu lakthobu darkar do relevance to laite dana Bengal da tongan interest lai da citizen amendment bill haibasidi akhoi manifesto da yaurani na mana hairamani aduga atai concern mayam di area gi maraina dum laksagani ba aduga hojiki 2016 gi citizen amendment bill si ihana na parliament table toba 2016 di da
ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CM ꯁ꯭ꯔꯤ ꯏꯕꯣꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯀꯧꯈꯤꯕ 700ꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯨꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯨ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯣꯠꯁꯤ ꯃꯤ 300ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯄꯤꯈꯤꯗꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ नौना ड्राफ्ट तौरगा अमुक पुथोरप तारदी मणिपुर पीपल नॉर्थ ईस्ट की ऑब्जेक्ट तौरबी एरिया सिंगसिदा लोइना अमुक हन्ना कनो तौरखिनि खले अदुगिसि मथक्ता अइन हाइजनिंग पॉइंट अमना सिटीजन अमेंडमेंट बिल इन 2016 सीग्रे अदु ओइरगसु ngarang जे नागालैंड असेंबली दा अखोगी आउटराइट रिजेक्ट तवेना मोइ रिजोल्यूशन लवे मतुगी रिजोल्यूशन दुगी आर्टिजन करिनो मथंग सिगुम पुथोरप कांदा नागालैंड पीपल गी मखोगी लेजिटिमेट केनोसी करीनो उलौबनेबा समाइतो नखोई मणिपुर सु कैबिनेट डिसीजन लौखरबा इनखले अखोई समाइतो सिटीजन अमेंडमेंट बिल दा मणिपुर की प्रोटेक्शन की दमदा करीमा क्लोज अमा यावददी अखोई मसे ऑब्जेक्ट ओइना हाइग्रामनेबा हारिबा सिंगसी अमते लेनो मांगदनते अनौबा ड्राफ्ट तोबिरको मतम सिदा पुलप सि अखोई स्टेक होल्डर मयाम हाइतारे इंक्लूडिंग पब्लिक 2016 दा तौखिबा दुमाइना मयाम के मोट करिकासी लोइना अखोई प्रॉपर रीजनिंग दा एक लौर कदराइना अमदगी थाजब थमजे ओके थैंक यू तांगो सो तांगो लाक्सब से मनो हुजुक थमदि थमबिरे मरोइना लखिमपुर अमित शाह नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी गांगिबा मैनिफेस्टो दरी केप की करी से दुम हापति हापनि आइबनि विथिन बैकरेट टू द केप से नसाइगी स्टेट तुंगी अपाम पाम दा हाइताय नसाइ स्टेट से तुगी अपाम पाम द विथिन ब्रैकेट गा होरन आइन खंगदि से आइदि हंगिंगमनि तामो हंगकदर से इंखलिजना स्टेट तुगी मखा पोनबगी फिल्मदुरा मैनिफेस्टो दुम हापै फिल्मदु ओइदोरिब्रा नत्रगन लाई वाफम दी इवन हुजिक लाई से तामो कैबिनेट द डिसीजन लोगिबा मयाम लेग्रे अखोन हुजिक मांग द ताबद होय मोय द कॉपी तौसी हाबदि नते नागालैंड नगरंग 25 फेब्रुआरी द असेंबली द मदुसु हुजिक से मोयसु कनोनी बजेट सेशन की कनोसिनी मसवाइ स्टेट द होय ओपोजिशन बुदी द होल ओपोजिशन वॉकआउट तो है गरंग असेंबली दगे अदुबो रूलिंग सिंग लहोब कांदा मसे आउटराइट रिजेक्शन दुनी बिल सिगे अगेंस्ट लेपा solidarity atopa north east kari gi solidarity state sing pam da basing solidarity mo adu su panli at the same time aduga nasai gi demographic asai imbalance am lera kadu gi overwhelming demographic imbalance am lera kadu gi aduna oira kanda moina masi reject tong no resolution du assembly pass tawne madu mo hai speaker da thamgle se madu union da kangan bi hai area adune hoji session de chatri mamang da kanna protest ta kan assembly session na laudi laugimne हुजिक से असेंबली सेशन चथरमिना सेशन से ओपोजिशन साइड करी डिमांड लेब खोपगी एरिया उदोरिब्रा डिमांड तौब याबजाला प्रजासिंग करी येंगा तौबदबु नसाइगी यूनियन की करी हेक ओरक फिबम दुमदी हेता कउबदी यादी तौबदु यूनियन की सेम कांदा बिल दु एक ओलप कांदा यस मदुगी कनो चाइगी माई कोई प्रोविजन खरा इंजर तौबम चंगनी इन रिटर्न दा अदरवाइज नत्रगदी स्वाइदा verbal assurance ri कादरो हैबगी मालिंग कनोम सु लेसि लेग्रे तामो कमाइन थमिनिंग अखोइगी कांग्रेस पार्टी की दी मियाम की अपाम्बा अदु खंगबगा लोइनना खंजर कांदा अखोइदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से 2016 हुजिंग 19 न हाइरबको मसे अखोइदी सेमदोक सेमजिन तौरगा म तौरगा कोइ सुग्या याजनिंग दे सिमदि अहान मद पुंगलो लोकथो मणिपुर मसिगी ममी भोक तारोइदबनि चनरोइदे वसिने हाइबसिन अहमद आइना थमजनिंग अनीसुबद अतोपमना हुजि लाफ सो ओइरे हाइसे ओइरनी हाइबनि ओइबा लेत्रि जून के तांग अहुमदनेबा हंदकी 13 सुबह रंगनी पार्लियामेंट की केनोसिना लाफ सिने दिए थममसे औ मागी था 13 चटकदब दु जून नि हुजि फेब्रुआरी था 13 सुद्रे अदुबो मागी टाइम दु लोयरगा दि चनरोय हाइबे वानी हुजि हुजि ओइरनी हाइबनि हुजि हुजि वक्ति ओइद्रि ऑर्डिनेंस जारी रप याई अदुसु कैबिनेट ना हुजि की दि जारी रोयना हाइबनु चिंगबसु अखोइ थेंगनै अदु अमुक कैबिनेट ना अमुक सुपरसेट तौरगा जारी रने हारगा जु जारी रप जुम जाय हुजि लई फिबम जिवो पॉसिबिलिटी से दुम लईरि हाइजरिबा अदुगा हुजि ओइद्रि जुन गे तांग अहुमदनि ओइगदुइसे मान हुजि की लाफ्स ओइरकनि ना मायावना पानरिसे मजुदरि ऑटोमेटिकली ओइरनि अदुगा अतोपा मना क्लोज अमा कोइगी इंसर्ट तौबगी मतंग हेक पनरिसे क्लोज इंसर्ट तौबगी मतंग जे ममांगदसु क्लोज इंसर्ट तौबियोना अखोइगी ऑनरेबल सीएम ना मतंग माना मंगा तरुक तरे निपान जा अमदगी अमा आई मधु याम सांगदोकद्रन हाइजद्रबनि याम तेन अमंदंग थमजगे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ना केप 16 जी ना तो क्लोज सेक्रेटरी तामो मेनदी होय बिल दुने एक ओलप कांदा तहौबदी याय हाइबगी पॉजिटिविटी माले मसिगी पोचे होंगई मयाम जे nga के अखोइ सिगी मतंग जिबो क्यों के मतंग जिबो ता अखोइ MPCC ना होदो कांदा मतम दुगी रांति की भोट काउदन तविनी कछु तौरोय खोलोय गइसे अखोइगी
Sigi table Sibakta, Sina came to Soholoy, came to Roigas, a queen never never. Came to Holoy, came to Roiga, Raja Savada, Anirak Tang, trying to ida, Tang Taround to ida, honorable Siam the Tang Trama to the Home Minister, Yanare, Yaura Aroi, Haga Tang, trying to the Yaura in lista, business lista. Taround to the Sumo Happini. Adubu, opposition party mayam like minded to ever Prazagi, whom I am the number of Moidona, Nongi the Venevism, the Pek Nigeria. Aduna Sigi, Pochi the lady, see. Naglega among Naglega among Pangang in Havedo, base later Nang Banate, a point among in the Sendokage. A hand with the honorable minister and Higavasi, high keeps in a Snuk Cholo, a similar like please give me just 1 minute. I took the Hajaretamo. Sipinese statement, how would the key? Yes, some sip top statement related, but yes, high Karimkanda. Ngasai opposed only having area Karimka the Barbel assurance pay home minister Rajana Haiba from in close insert to opposed only having area some like other ma'am they Panjatamo. Tawdo in Laxan with Damo, Adu the argument to the income, but the Madu, Tawing you when I Hajariba. Yes, High have them the Itam. I like to the Damo in case kept to Lap so Matang, no Iran, Malem do some Lapsi, Kamai, Webzano, Kamai, with the Tano, Jadu Chumdoribra, Light Damo. 2019 election matungda karigumba ilakpa taragadi yes barbelo na piram basingdo madu tasing tasingna bilduna ek olop kanda haphoradi close haphobu yabra ya hebam thamitamo ado de kitan adugi potusu laksege ke doroge adu kitan sendukta akoina pangangang bagi pangangang wanate habidu madi mamang chase sini dawo haje nate mamang chase adu akoina pangangang wanate hemanta biswas sermon army se pangangang bani haiba madu kaide base to ge haidum di proof to gumdi changidana kana kana na kari haigre mangonen chawma yam na kari haigre kari to gre kaido gre akoi sidagi wokta akoi gi BJP ki spokesperson na akoi Manipur ki CM gi masi mana hairu dagi lokthokpani ga haiko aduga nongalaga nong ni lega manifesto da mo hapaga ni hai siju mo mana hairu dagi honorable CM na ga hairu de hapa iraga siju hangmu question lai riba madu de ta bijoy khubirani ko hai gi da sida chigi loimak si facts mai che chang loi leiba ngakani aduga amuk ninium ni le kan na kari hairi manifesto da hapani hek power da labu ga chanar ni hai ahan bagi do so hairu dagi lokthokkiba table tok da bo gadi ani su bagi mo hapkani togani hai ju aikoina hairu dagi ga ge masi ju hangning wafam mayam ju lei aduda aina ngasai gi pangangang manate haibegi matang du mayam ma haigi mayam du sangdonu haibani madui potu di pangangang bani si khangnare haibasi oina imply sai ju haibegi da mo please aduna anobuda changin bidam anobuda haijage hujiki anobuda lari si NRC ga amana mu NRC ga mai lei nei haire NRC ga si kamai mai lei na duino huji haire NRC updation tawtradi KFC mahi me yauti hairi da adu kamai adu thambi da adu haijage NRC si kai no ise khoi ayam loi khangnare adom ri sangdok char royeba huji haiba sidi if I am not mistaken akoi 2014 gi December 31st fok da changap mi singdo che pai payu NRC da yaugi yauroi tu makhoi chahi bu taruk pu suradi makhoi India gi citizen oiba yarni haibne ba sida NRC question krai laige okay asam gi adum horen tamon thambite ta thambagi di tamona thambate ada gi lakuduna hairam bo phom do panjabri tamodi kari pakhumpi gi ba abge do on ya to tamo sem cha please go ai gi sum marak sum keno torom na gi from lai loi kai do re ai na si haijage lak ko si keno to du yadaba lega so du ngang no ngang jeroi ko aduga aina haije tamo lore kan horen lore dang haibro mo tamo ai chup chap de nate ai haije siang na haije ne ai kaino ma ngang ko da sum to biraga di ai gi su flow ma kaino ma saga chai ni adu di kamain to loi mang re haije ba aduna aina thamjani poti sini NRC matang gi NRC ga mai len di ga se misguide to bone mislead to bone NRC ga kamain to mai len na duino ba siga NRC duna foreigner khandok pagini kanano khandok any atai de su na ba yai hoje ki ji illegal migrant changai illegal migrant without any paper CM ta yaudana kayum ta yaudana naturalization gi oigera by birth oigera registration oigera magi piriba criteria do amata yaudana sidai chahi taruk pusuradi yare haibane ba aduida tarai dagi NRC question lakeba sidai da NRC ga mai sunga hemanta biswas sarman harmi do aidi pangai jen mane sidu joining ba ma khangda bra khanga ngai jeli ra ba sima ahan mada sima lere ani su da koi gi koi thamigi ba koi BJP ki spokesperson thambigi do honorable hanagi CLP leader na kai na swain to gi matam du mi logi gai ba do ngasi bo ko ta yengbio ba yengsu yengbir manen khale leiba citizenship amendment to gi ba si quite latest ta 2015 ne ba
15 सिबावबदा लैगिर पोसिदा धर्म द युमफम ओइबा अमसुंग लेबाक खल्लगा तौबा लेबाक अहुम खल्लगा तौबा धर्म तरु खल्लगा तौबसे अमत लैगिद्रियब अदुदा लौरम तारगसु मधु लौरिबदो हुजिकी हारिबा धर्म द युमफम ओइबा मीसिंग नत्रगा लेबाक तरुक द लेबा मीसिंग दो चंगनगे या चंगनलक याबगिनी यादबगिनी हाबिसे मरी सुंगै लेनदेबा मन 2011 गे पादरे अमेंडमेंट गे दु लास्ट तौगिसिदी अखोई मो ऑर्डिनेंस न सिंग चलाय मतुंग 2015 दने अमेंडमेंट तौरिजे अमेंडमेंट तौ मतम जिदा हुजिकी हारिबा धर्म अमसुंग लेबाक खरद युमफम ओइ पोचे छुगौ गौदेबा सो यौदबनिना मतमदुदे एनी सर्कुलेशन तौरंबे या मलोरंबे या अदु हुजिकी सिगा मरी लेनबो इनगा पुसलगा मालनबा हाना तौरंबे इनी अदुनी अदानी गना हाइबगी मालनगे तौ पोट अमसु यावेबा मदुमसु खोई सुंगन नति हाइबसिमा या अदुना अदुमसु थमजनिंगी अदुनी आइना ngसाइदि याम सांगना नोइ मतंगदुदा याम फजना थमजनिंगबनी अदुबो अखोइगी तौगिबा सीक्वेंस मयामदो अदु मयामना हेना लोइनम खंगनरे हाइरमनिना अमा हाइबा मयामदुदि लोइ खंगनरे पंगांग ngangnaba mayam ama thokkibido khangnare hayam swaisum noisinjage thank you taw me ke ke no taw yam sangdokpadu taw thambi ba taw men di sequence mayam de taw hai chume sequence mayam le taw du lai wafam di baroi na hojik leiba film sing da ngang ba se state ki interesting kari sing democratic country ni na karim ko anda state singi pamba da su apam ba state si oi pam da ba state si yoi haibani na swai gi area se taseng na law ek olap ka anda oithok po ya bra haibagi matang du taw neinna bagi adom de na संजनबी तमो एरिया सूम थमजबनी तमो औरगे तमो आई मालेम लाक्से ब्रेक की लाक्से माले ब्रेक की इम्पैक्ट न्यूज़ की मन होने येंबीब पुनम के फमदा थुन पुजुन लाक्से इम्पैक्ट न्यूज़ मियंग तादुन लेबियो ब्रेक की येंबीब पुनमकपु अमकन तराम नोक्सरी मालेम लाक्सिनुम सेमरोय ngसाइगी कमन पीपल सुखंग दिखंगी लाप्स की करी मतंग से राज्य सभा दा पुगलमद्रे लोकसभा इलमे राज्य सभा दा पुगलमद्रमिना लाप्स होगे हैबी वारी मा लाप्स की ड्यूरेशन अम लेगेदा नंबर 1 दा आई खंजनिंग बचे अदुमा थंबिबे यानी अदुगा मरोयना आई साइड तेगे अमतंग थंबिगे सा हाइदि हाइगरे मदमदि यूनियन की एक से मरोयना स्टेट की असेंबली दुना स्टेट की लीडरशिप दुना लौबा करिगुंबा एक नत्रगना एनी रूल्स दुना मदु ककपंगमदि हैबे एरिया अमदि थंबि थंबगिरे तोबदो ngरang 25 फेब्रुआरी से नागालैंड की असेंबली ना लौबा वारेप से मरोयना केप से मोय आउटराइटली रिजेक्ट तोबि हैबनि अदु एट द सेम टाइम दे आल्सो shown solidarity to the other northeast states changjal lakhiba kari singi yog singdo badugi solidarity chu uli aduga haid se karim kanda kep sina karigumba ek on gitaradi lakada wonu misingda madugi overwhelming madugi democratic imbalance ama tholapo yabagi aki bodu leibanina outright reject we have any masigi rejection sigi resolution sigi any kind of value हाथ बजे उसकी लैब्स की मतंग लैब्स की पोट से कोई के बिल नंबर लैब्स तो है बगा अदुगा पॉलिसी में लैब्स तो है बगा खेने ओके उसकी ममांगी लोई की बा बजट सेशन से इधर पुथो होग दबा बिल से CAB से बिल ओइना लैब्स तो की बने ओके बिल ओइना लैब्स तो बने CAB ओइना फेल ओइ बने बा अदुगा मसाइगी इंडियन स्टेट की मागी पॉलिसी ओइन दी लैब्स तो दे ओके अदुना नी मकोइना ngsaigi anouba election la matungda anauna constitute tawgadaba lok sabha gi session na makoina puthorakani na haise aduna sig ani se khoina yamna clearly yengmam change bill amadi lapse to yai aduga policy di lapse to yadi policy di ngsaigi state gi ma intention si matang di khoi hana syam khangnare sidi BJP gi natragana congress ki wafam natre हाइबदी इंडियन स्टेट की मागी हौरपदगी लोइनर आबा हिस्टोरिकल मागी इशू अमा ओइरगा लाई सिटीजनशिप की मतंग से पार्टीशन दगी हौरगा अदुना पॉलिसी दी लैप्स तो यारोय पॉलिसी दी दुम लेगनी मागी इंडिया की मेनलैंड इंडिया की लॉ मेकर सिंगी मखोय की इंटेंशन दा लाइरिबा मखै हारिबा पॉलिसी हुजिकी CAB गुम डिजाइन से मसिदी इन एनी फॉर्म पुथरोप याय अदुगा CAB लैप्स तो हाइबसिना इट डज नॉट मीन दैट द पॉलिसी ऑफ द इंडियन स्टेट to introduce such a bill in another form will not come into reality. See, have not tape. Aduna adumai thamjarage. Okay, aduki yes, aduki kitang amaga maroina hoji se nasai Congress spokesperson agi kai khumjari be yamba tamo Hareshwar thambire kuda. Lapse to chaptana to have yadri aduga maroina hoji haibada in case ordinance olopuki possibility laibrasin. Yes, adu su lay tabnate. Ordinance koina
parliament ki magi house ki session later matamda akhoi union government na makoina pamagadi athuba akhoi circumstances kharna yadre compelling reasons leire khallaga makoina akhoi president ki through da magi ordinance promulgate to hanba yai aduna puthorposu yai akhoi ordinance ki form da aduna bill lapse tawa haragadi legislative process ama parliament da akoina parliament incline to pot amane parliament ki process ne bill lapse tawa haragadi aduga ordinance haragana executive da thangjala pot ne ngasai gi goal se ani ne goal post amana parliament ki law making process normal process aduda CAB ji husi lapse tawren hainare adagi somna kanda hosi ordinance haragana union executive hai matam de koina akoi gi president of india su yawe aduna union cabinet na advice tawraga mana akoi gi aid tawraga president na promulgate to hanba yae CAB promulgation da mulak pe yae aduma leire adagi hosi assembly gi wafam Nagaland state legislative assembly gi makoi gi resolution se masi important leifam thoe magi akoi gi constitution gi process se yangadi maram di india gi constitution se akoi gi kharana akoi gi quasi federal haidana magi maming ama piraga leini federation gi magi kano khar lein maroina koina article 245 to 46 yangadi habidi parliament na semba law sina india pom chatnagani state ki legislature na semba sina any state to gi partner to state to gi whole chatna ba yai haidana akoi gi power se divide torga thamme law making power se akoi gi union da amasung state da pitho ga thamme adugi damakta su masi khara akoi gi federal feature khar yawen hainari bune adubu sigumba akoi gi yamna kano oiba poti hojiki context da state ki legislature sigi keno puriba government pairiba akhoi Nagaland gi state legislative assembly na makoi gi oiba collective oiba Nagaland gi people gi voice ama represent toribni legislative assembly habase aduna center gi policy amada center gi move amada akhoi madu outright reject tawi madu in any form akhoi de yaning de habase mase Nagaland people gi voice ama ta even aduna democracy gi electoral magi system is the people gi voice is a real voice harim exactly aduna masibu karigumba union government na thairaga mahangna Nagaland state so masi chana hangadabni hairagadi that is a fraud on the democracy oigadoine tawbuding yai habadi maramdi state habasi power pairabni na exercise tawramni na mana tawning mong se na badi yai power pairagadi ai noi pairagadi aina kapning mong de kap yai question di morality dune democratic system amada aina nomai ka paibasi aina kapning mi de kap ya de habase masi lain aina kapning from ai kap ngame kapsalagadi that is a fraud on the democracy aduna whether Indian state is going to commit a fraud another fraud mayam laikre Indian state na hek hawadi hoji fawda democracy sibu bana akhoi gi maithi halaga amuba mayam tashalaga akhoi gi khongoi naraga lakpase adu amukasu adumaina Indian states na akhoi gi people gi asengba akhoi gi voice representative ba legislative assembly amana lawraiba resolution adubu mahani kai khumnaga da khumnaroidra haibase it is a question on the democratic character of the Indian state ne adu adum thamjage adagi ama khaktanga is supplement tawjage hojiki Manipur gi akhoi gi mamang da handaki tha bani haukhriba CAB lapse tawkhraga so adugi mayok da haukhriba ihau singse masi center state relations da soe mase karigino harigadi India gi center state relations da lairibasi union ga state ga lairiba magi mari sings da state to the lairiba miyam aduga state to gi akhoi gi civil society state to the lairiba akhoi gi even elected representatives khara phaw da resign taw yawgribani hadaki state da aduna sumaina lakpa issue sing da center ga state ka lainariba relation gi issue ma ore CAB is no longer an issue that is confined within BJP or Congress. It is an issue that hits at the core of the center-state relations in India. Adu oirabnina akoina amuk Indian constitution da akoigi center-state relations as a basic structure ne habigi 1973 the Supreme Court ki Kesavanandagi ruling ama laikre. Aduna any kind of akoigi issue that touches upon basic structure of the constitution sa masi ilaina parliament ki akoigi article 368 ki process amana so sopa yadin hairibin adu matang na ipusanjarake kamaina no hairagadi center state relations touch tauba akhoi government ki policy ma bill ki form da act oina moina puthorokna bo khona matam da adu mu airagadi akhoi gi amendment si chamchamba akhoi gi procedure na amendment si pass to yade
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ special majority ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 2/3 majority both ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ members present in voting ꯑꯗꯨꯒ simple majority ꯑꯗꯨꯒ ratification by half of the state legislatures in India ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ total ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ half ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ state legislative assemblyꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ move ꯇꯧꯔꯤꯕ amendments ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ legislative assembly house ꯅ resolution ꯑꯃ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ introduce ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ legislative assembly ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ humbly ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ without inform ꯐꯖꯅ constitutional process ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯅꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ elected representative ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ chief minister ni adi finance minister ni even prime minister ni haina di tholokpa adubu mahagna prime minister oizariba mahagna chief minister oiriba leibak tu gi constitutional political system sigi magi nuances mayam se deeper nuances law making karmaina semi state ki prerogative na kadai da pi center state relations ki law making power da karmaina center ga akoi gi states ka se magi leinei manaba jaga da kadai da no center na kadai da supersede to was chatlaga leiga haiba se masi yamna mai exeng na basic makoi gi abc oigadabane हाइब एबीसी सिंजे चिंफा पोदना मखोइना पॉलिटिशियन ओइरगा रिप्रेजेंटेटिव ओइरगा ngang पसिनेब यामना अखोइ मोंग तादब थोलइसे अदुना स्वाइ जगा सिदि अखोइगी सेंटर गी इंडिया गी कॉन्स्टिट्यूशन दा अखोइना आर्टिकल 246 अदगी 248 249 250 हाइबदि याम सामना हाइब मतमदा अखोइगी एनी स्टेट की अखोइना यूनिट अखोइगी 7 schedule of the Indian constitution the list ohum leiri union list state list concurrent list haidana ado union gi magi list ama leijare state ki leijare concurrent union ga state ka pullaga mo any law semin ba yaba leire ado sigum se leina akhoi gi residuary power na akhoi gi eminent domain haidana principle ama su leiri haibadi state ta pireba masi state ta pithokrabani sigi subject se state khaktana masti law semangami hairaga su union parliament na sina madu national interest ne haijalaga mana parliament ta pukala law semangame अदो इमरजेंसी मतम दसु ngame peace time emergency laite matam dusung ngame aduna union gi akhoi india gi structure da union parliament ki magi power of law making over state subjects hai state ki ken interest loi mak thamgai ramaga masi loi thugai ramaga mana puning mong da pubu ngame aduna ni akhoi india gi magi structure si akhoi na totally unitary ana haise federal gi principle se only law making power da pibu du khakta ne adu effectively masi reality de yeng taraga di union lai pasalaga thame aduna adui matang ma sule aduna center state relations ki issue mo oibanina masi gi si akhoi gi manipur gi mihut ada leibiri sing sina yam inform oiba taraga di parliament da moin raise tawraga this is a question of center state relations it is not only about bjp and congress haraga mahana hojiki hariba article 368 ki makha da special akhoi gi majority plus ratification by half legislatures in India habisi puthong do honagadabne state sing ayaba logadabne north east laiba sokani na khaliba pakhaliba irang horiba movement toriba north east ki state singi makhoi gi ayaba se yaudragadi particular sigi policies among hana matang da puthok matam da masi yaroi habisi haiba ngamgadabne okay clear na yes clear se na ma sam na tamo Bijoy marona last round ojuni losalakki ke noni tamo marona ngasai gi tamo Hareshwar torki ba charge tamo na thambo afam din nate नेदागी कन्वेनर थम्बिरम बफम ने मदुदी एनआरसी अपडेशन तौद्रगदी केक मही मयाई दु लेति हाइबगी एरिया दुनि तामो तामो द पखुम लेरगदी मदु पंगाई हाइजन मने एनआरसी का कनोगा मरी लेनब खोनब रिलेवेंसी की मताम थंबुले आइ हाइजबते कांग्रेस थम्बिरकनि तामो क्लियर तौबिसु तामो दु एनी सप्लीमेंटरी कि तौबदो मनिंग दि हलगुम से खितंग ममांग चंगन जी आइडिया से टेंजु जी तामो प्लीज गो अहेड कनोने रंग ह्यूमन बिजनेस सरमन हाइरे मिजे मरुविना सेंस अखोई अनौवा सिटीजन अमेंडमेंट बिल अमा ड्राफ्ट तौबगी प्रोसेस की वाविन तवेबो अखोई हंदकी इहौसिदा सेंट्रल गवर्नमेंट से खंगरे कनाना करी पामी कनाना करी पाम दे दो टेकिंग ऑल दैट इनटू अकाउंट अनौवा बिल अमा अखोई ड्राफ्ट तौबगी वाविना स्टेक होल्डर मयाम अखोई सीएम ना हाइगी बा खोकी मयाम दगी वानी मद मान याम कना हाइरे मिजे एनआरसी अपडेट तौद्रिबा लमददी के से एज गुड एज जस्ट ए ऑर्डिनरी पेपर गो मने जे माना हाइरे मनेबा करी सेंस तमान अदु हाइरन याम कुन मंगोदि हाउ नतन खंगदि खंगदे अदु सिटीजन एमेंडमेंट की मतंग दि याम क्लियरली यावरेबा 2014 31 डिसेंबर की मतुंग द चंग पखैदि केप सिगी कानाबा फंगोयबा हाइबदि मदु एनी चंग पसिंगदि नॉर्मल सिटीजन परमिट यावना चंग बखोलबि अदु अप्लाई तौनी हैबा अमा लेजरे अदुगा अइना हाइजनिंग बदि केदोनि सिटीजन अमेंडमेंट बिल से मसे बीजेपी ngakta बिल नतेबा मरमदि कांग्रेस याम सांगना 1947 दी होना मोइसे डिमांड तौना लाएबा
1947 की नवंबर थादा इंडिपेंडेंट फंग कांग्रेस वर्किंग कमिटी ना रिजोल्यूशन तारमे मरुदी ai haja ko tamo adu gi chala gum sine ai ngai maroi ai gi idea to tamo kitang constructive point kitang positive point in case cape se chandara ga di state ki apam pam the sing adu ka closing adu ka mai interest sok na ba lebe abai phim duni tamo sam sam dare ka da hoji ki area dum le tamo madudi hoji ki sa in hari dai dum samjun jarage anu wa hari bangarang khandi ba sensi akhoi anu wa ke mayam loini jaba yes akhoi gi अमखक ड्राफ्ट तबगी वाफम नि अनौब सोलो नमा उरक पई एरिया याम समनदा ममांग दा अखोगी आईएलपी की बिल मा पास तबदा मयाम ने यानदन चोरसापुर मिसी मिना थोकिनको अरग अनौब म सेंदोगा ड्राफ्ट तरगा अखोगी असेंबली दा पास तक ना मयाम शांति दे yes exactly tamo exactly tamo मखलगी अखोगी सिटीजन अमेंडमेंट तरकनी हाइबगी थाजब ले जई नै थमजब thank you tamo ai last up tang tapsan haipetang ai lingjang jarap tamo ji malem na hai gi bida ngasai tamo Hareshwor Goswami su laps ki question na mangi ordinance on ba yabagi ordinance on ba yabagi era si tamo handa ki odi ordinance khangte am khangte kem taroi haibagi assurance tamo ordinance ki ai assurance tong pade cabinet na togrena central cabinet na ordinance jari ro haikre okay adaga ngasai ibungo malem na haibada yam phajaba point mo ko engoda touch tawgiba please madudi kaino da Manipur की MP अनि लोक सभा दा लेसे मसीना मोजि इन्फॉर्म होदबा काइन द ज्ञान दहुदबा मन पुथबो ngमगदबा से मसी की अचोबो इफेक्ट ने भान मणिपुर तारिक दोसा से ओके तमो हजकी MP नि से हजकी तमो कांग्रेस की ओजुने तमो मोजने वेल इन्फॉर्म तो होबदगी ताबा अदुगुम्बा कनोनि हाइबम सु हाइरि तमो अदुम तंगा प्लस कितन सप्लीमेंट तो कितन तेन तमो तमो जगे अखोगी बिल आई यामना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुन सदे खंगम सुन सदे अदु बिल मा होदुको मतम दा फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग ना लै लोकसभा तोरको मतम जिदा फर्स्ट रीडिंग मतम जिदा तसिंगना हाइबदि ngasai gi bill je mayam parliament da table torakanda pass tawduna ko na ge amani ko table torakanda madu 2016 da ne tawgibodo table torakanda da kai July do gani table torakanda da mayam je khana nei na ba matam pigada base hanaki matang ki da BJP ni lit to sarkar na sungpi pigidreba ado kari haina first reading ki da second option na pidramina ngang gi area le hogdre ado kari haina moina samjan gi ge habidu so aina mo haife haife chawrang na marga ai yong ta ri loisan jagi kai do discuss तगदो नुमितने बा कांग्रेस ने वॉक आउट तौरी दो नते दा आउटर लोशन जकी तौग्रदी डिसट तौग्रे डिस्कशन तौरी तौ जेरे बोय वॉक आउट लोयर कान अदुम हायन बिउ कसु काइदी प्लीज आई लोयर कान हायन बिउ लोई गे दना हाइबदि सिनिदा अदुइदा कैदोगे द स्पीकर की अयाब लौरगा गेजेट नोटिफिकेशन तौरगदी पुथोक्तसु याय हाइबम जौरमेबा इन खंगजब भौदा मदुना पुथोखिद्रे अदुना मदु पुथोरा कानदुदा हंदकिदुना अहान बगिदुना टेबल तौरपदा ngasai committee select committee ga semjingai kholi JPC semjingai wari ni thamijna hujik pusan birei duna ngahan gi pass to numit ki wari ni se amana 2018 gi wari ni amana 16 gi wari ne ba how buda kai do yellow da ge duna in thamjari se adain to samdat khare duna khoi nei na ba nang hogdre ba tong jang bi de bine ada ani suba do hujik gi du sengdok si ge sengdok sa ge ba parliament ta lok sabha da leiri ba potchi mayam ne khangbire citizenship amendment bin gumba constitutional amendment bill da di tillibe mi masing si gi tang tu thata mo ge da ba tu thata mi changwa le sim tang di matam bibiu ko mi changwa le matam da mi chama tillaga di humbu taruna yare lawra seba adu ko su mu sigumba amendment sidari kai change da to lake la u la oi tu efsen oi yu oi roi tu total du gi 50% cross to godam neba numit tu da ahamadana numit tu gi na tu third yengani tillibagi ani sudana kari amuk to godagi da total lariba du gi tu third yengada basida parliament huji huji lariba keno se khoi lok sabha da lai se khoi congress ke some 50 gi baya da chorangna 43 da kya no le 44 lai re plus 155 mo whole opposition ji da amarom da sakhi basu ai amarom da sakhi basu ai adu loi ko to ga loina pulap pire na khala se ba कांग्रेस सपोर्ट तौरे बिल से मायो के सपोर्ट तौरे न खले से बा अदु दसु तंखाइ दु योदी 50 ओके यो बंगम दे मदुना मरम ओजुना अखोइना कै तौखिगे दा वांगांगी खोटकी अदुना लैरिबे फियम जुददी करी हाइना तौखिगे दा वर्कआउट तो वैबसे पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी ददी नेक्स्ट स्टेप दा चैलेंज तो याबगी रूम द सुंगै लेत्र कांदा मादी नंबर गेम निना workout to wife na khwai de gi hen akon best option remain in front hai budre ai malem ai please tamo please tamo ai malem da laksaning buse lotion lakbai di area yoksalam ne do horen tangai budre da ai malem thamjaring buse maron hojik se lok sabha da in khiba rai sabha da pukhalak ta ba adu karim kan da lanai obe site su PL misagi PL toropa singkari sing dekre Supreme Court na high Rajya Sabha da in case kari guma table tawra ba Rajya Sabha da ki on kala gati yes PL do emit tawni heavy area am sudari some says some critics says but India se secular democratic country have ki economically jabani na
secular principle du sokpra haibagi singnabra kepse haibagi area am so lake tab dinati ai khanjaningina tung tar khadau pot karigumba bill se ek wala ba ek wala khanda kanagumba hoji mamang khoi u phangre madudi even supreme court su ready ni rai sabada pass tor ko table tor ko du gi yengbani madu matung ina khoi plea du pl du emit tongni habi area ni swai da law na intervene to bu ya in case secular principle du singna ragadi ka habi ngang no se kamai ubigation secularism gi magi features di soi sigi proposed ki policies bill se aduna supreme court su magi okhina intervene to bu ya bu jaga si when the bill becomes an act parliament Rajya Sabha da pass tor magadi supreme court automatically ma adum action da lakani adu bill da loi ki budagi ma tumina leibane aduna kaigoma act olaga khudak ta oiraga su tawni adigi even ordinance oina tawraga su adu supreme court ki intervention tawbu yai law na adum intervention tawbu yai highest court sina supreme court sina aduna secularism that is so abadina sagi maram secularism so e habigi magi ground si kaino haragadi persecution se India gi magi keno mana piri community taruk si gi persecution je lebak ahum si khakta da thok natte Myanmar da thoi ibani Sri Lanka da thoi adu question am su lai ridin aduna why not adu regadi India say if India is very mane good to such kind of persecuted communities regadi why not magi keno sing loi haidu odana loi haidu over aduga world da lai riba refugees mayam lai riba akhoi keno dagi Africa dagi chatlaga somna kan Europe da sangan da na sibu su ising da samudra da Iraq na sib su mayam lai ri adu mayam no kadabi changan din kayum ba thamoi si yamna chawragadi mayam do loi me koksen biro adu mai question actually 1 minute ain kambase tamo any BJP ki Congress ki tamo 1 minute open sir 1 minute yo do kakcha jarake please go ahead tamo Bijoy Oji ki number 1 citizen amendment bill gi rule le yam kana yaw grise moi proof of persecution darkar yam lagi proof of persecution je pubung entre moi citizen je piroi next hoji mayam na hangna bada karigi Burma yarom dino karigi hoji bon hari mayam yarom dino hai do madu question do relevant oi de kari manung ina tawrise India gi partition matung gi tholakpa situation mayam gi solution er tawrise madu justice pv question ni mi mayam tawrido India ga Burma ga akhoi gi partition tawide aduga India se partition tawduna living da ya le ma singdo madu masoi chatkiba mayam gi akhoi India se da mohoi gi homeland ni laksachunu haibu gi wane in short secular principle or secular Muslim sing di Bangladesh amadi Pakistan Afghanistan na persecute tawdeba thank you please 1 minute tamo 1 minute left oiba ki matang do madu masana dum oire haiba si ngasai gi matam du sudabana adumak oire haibani ko haibani masina session ji gi aroiba oibani na adu aina oidri na thamjagi bududi ordinance te dum session leito matam da jari ba ya na koi constitutional expert na su thambire ko adu leibaduna madu gi poto adumak hingi haib section gadam ni haibani ani su poinam da thamjage ko ani su da foreigners ek ka passport ek ka se masne citizenship on bagi duna sai taruk adu da pi bane ba chang bagi matang khidari foreigners ek chi ju semdo me ba na sai ke no je ek on ring da passport ek chu yor semdo me ba leba aum ji gi dharma taruk ki mi sing je passport yaw da su chang ba yani foreigners ek ki che chang adu da do yaw da su chang ba yani loi semdok tana loi gre ba semdok tana loi na ma citizen on ba ya da su chang ba di already yar ni hai je okay thank you tamo Hareshwor Goswami aduga Malem aduga tamo Bijoy ngasi impact news jo lakpiba aduga ngasagi manung huna se mapung phan bi ku dapten loselak puti kai khomru jero guest o mapu amuk na tagatchari ngasagi tamakta impact news gi manung huna matang solution jenu tanjai rogle adu lamdam sta tholi ba thodo ga thok kya gi merek chumba report ki tamak impact news miyeng ta duna lebio